jutro svima. Probudio sam se prije pola sata. 7:22 je ujutro. Osim toga što mi se sve klima sada, onako super sam. Uglavnom danas idemo u Zagreb, idemo na te trampoline i... Ćao susjed! Kako je taj doručak, se vrti to? Ha? Uglavnom ja idem u Zagreb, a ti ne ideš i... Dobar razgovor je to bio. Bus mi ide za nekih sat vremena, stoga da, nemam baš previše vremena, moram se početi kotrljati odavdje jer neću stići na bus. Frajeri su mi zapravo stavili bus u 9. Ovo su uglavnom stvari koje uzimam, zapravo ne izgledam mnogo, ali dosta je toga i sve ovo moram staviti ovdje u ovu torbu zbog toga što zapravo neću nositi 2 torbe jer ne smijem nositi 2 torbe u bus. Uglavnom ništa pretjerano komplicirano, sunčane naočale, droni, baterije jer uvijek mi fali ovih stvari. SD kartice i to je to uglavnom. I zapravo no joke, spam na ovom madracu, uzeo sam ga odavdje zbog zvuka i spustio sam ga dolje i bolje se osjećam ako spavam na podu, ne znam za vas. I ne izgleda udobno, ali je fucking amazing. Imat samo madrac na podu i spavat na njemu. Naravno nema jastuka, ali ja sam sretan. Idemo na TikTok. Denzor. Netko je zapravo napravio fanpage o meni, ja za ovo nisam znao. Ok, nisam znao za ovo. Zašto nisam znao za ovo? Majstori, 2020. godina. Vama je kolektivno trebalo tjedan dana da saznam za ovo. Moramo više projeti na koordinaciji kao zajednica. Torba je spakirana, ja nisam zbog toga, ali... Ovo je bilo puno zanimljivo u mojoj glavi, neću slagati. Vrijeme je Zagreb. Dobro? Pauza od 10 minuta. Inače ovdje je kućica, neka čudna, zapravo začudno velika kućica. Piše svježe maline, a nema malina. Di se ja nalazim? Šta se dešava ovdje? Nazad bus! Hello! Za one koji ne znaju, on je Filip, bili smo na Infogameru zajedno, možda ga tamo prepoznate, on je moj domaćin. Nisam snimao epic trenutke u busu jer nije ih bilo, nosili smo svi maskice i... Bilo je dosadno. Vozio sam se busom 2 sata, svo to vrijeme sam imao maskicu, nisam se zabavio. Stoga sad je zabavno jer gubim vrijeme u Zagrebu. Moj bus je zapravo pogodio svaku rupu između Rijeke i Zagreba, stoga možda se vozač apsolutno nije trudio. Onda opet probajte vi biti zabavni nakon 4 sata utrnutog guza u busu, ne baš. Izbili su svu zabavu iz mene, znači to se nije dogodilo, mislim to se dogodilo. Bio sam mrtav, ali sad sam okej, sad se osjećam dobro. Pa vježbam noge. A ja sam skoro pao jer netko si je mislio da je dobra ideja ne napravi stepenicu ovdje. Okej, hvala za greb. Još malo. Čija ideja je ono bila da idemo ovdje gore? Mislim, tak se ima i dolje, to znaš, jel da? Nemam pojma čija ideja to bila. Tvoja ideja, nije zasigurno bila moja. Ja ne znam ni šta radim ovdje, ja ne znam što Zagreb. Zagreb ne znam mene, ja ne znam Zagreb, ne znamo se međusobno. Mi smo doslovno ko turisti, mislim da budemo iskreni, ja jesam turist, za njega ne znam. Ja sam tu biciklom. Ja tu nikad nisam bio. Jazz ruke. Jeste znali da u Africi postoji lokalno pleme koje jede ljude? Nema veze, i onako ovako smo se izgubili. Pa reži ovaj dio, jer budemo tu bili još neko vrijeme. Mi prekidamo vjenčanje! Čestitam! Hvala. Dobio sam savršenu ideju. Jako dobru ideju, vjerojatno najbolja u ovoj sezoni. Vidi, treba mi netko na drugom kraju. Fucking, nema prijatelja, fucking. Neću imati ovu raspravu na kameri. Okej. Fuck ovaj dio. Hello! Opet me pozdravila. Ja sam... bitan. Okej, je ovdje neko sjedi? Niko se nije bunio, okej. Idemo na neki kafić. Ja sam došao u Zagreb se zabaviti, a štaš ti, ja nemam pojma. Vjerojatno vadit me iz problema, ali kako se zove ono mjesto? Amazinga. Amazinga, idemo tamo. Neki tip mi u komentarima napisao da liči na Spužva Boba i mislim si ja malo... Ne, da li liči na Spužva Boba? Malo. Nisam se uvrijedio. Pauza! Aj, brži! Pauza! Zagreb! Pristojno ponašanje, zapamti pristojno ponašanje, da nas ne baci u van, tek sam došao. On se prijavljuje točno tamo i ja si uzimam ovo vrijeme da razmislim malo o svojim životnim odlukama i koliko ovo je bila velika pogreška sa moje privatne strane, da sam mislio da je ovo dobra ideja. Moram razgovarati s nekim ili možda ne možemo snimati ovdje, možda zapravo ne možemo snimati jer ja sam dolazio do ovdje da mi zabrane snimanje. Ne, super!
Je sve okej sada? Smo dobri? A gledaj ovo s pozitivne strane, dobili smo šarak. Majstor je! Oni se prave da mi znaju tako da bi bili. Da, ne, hvala! Ko zna tko je on? Nemam pojma. Ne. Koji je rođendan? Sredan rođendan. Hvala! 12. Kad izlazi? Budemo vidjeli, moram se dovući u rijeku i onda ga moram meditirati i onda... Nema pojma, kasnije, vjerujem da sve. Kao što vidite, ovo se nije vidjelo, ali frajer mi doslovno prilijepio ovu glupu naljepnicu na mene, iako ja nisam rekao da on to može napraviti, ali on je to i dalje napravio. Denzora. Može, to. Otprilike točno, niste falili, stoga može, okej. Dobro, provjeravam samo. Okej. Pretplatite se na Denzora. Ej! Šta radi? Da vidim tebe, ajde, ako si bolji, da te vidim, ajde, pokaži se. Ipak imam puno više iskustva nek tebe, vi. Stvarno? Ovo je zabavno. Damn! Napravi salto za vlog. Salto. Ili front vlog, nema pojma. Ej! Damn! Zašto sjediš? Si ti ozbiljan? Vani je 35 stupnjeva, ja se luftam. Ovo je moj odmor. Ovo mi je trebalo 10 minuta da napravim šut. Iz svega ovog ja samo znam šta ne želim probati. Ni to, ovo se neće desiti da ja radim. Ajmo, pa mi smo zapravo dugine boje, kompamo i on ima čudnu majicu, ja imam čudnu majicu, ljudi nas gledaju, mi smo tim klauni je. On zapravo misli da ću ja ići dolje. Pogledaj ovo je padina, umreš unutra. Ja bi sad kao trebao nešto napraviti. Pa ti da, ja ne. O moj Bože, zapravo tišan. I sletio je, kockica je sletila. Okej, ja to ne radim. Si živ? Okej. Izgledaš ovako Lego kockica, doslovno. Totalno neće curica prije mene skočit. Možda sam bio u krivu. Šta? Ideš? What the fuck? Jel ideš? Od ovdje. Ne, fuck ovo, ja nisam zainteresiran za ovo. Reži ovaj dio. Pali smo u isto vrijeme. Ovo se ljulja više nego što sam mislio. Okej, možda ne. Fucking. Znam da ovo izgleda glupo, ja poduzivam drastične mjere opreza. Mislim da ovako se ne radi ovo. Ne veselim se ovom dijelu. To sam rekao, da. I koji je smisao točno ovoga? Ovo je super situacija. Ne na tu stranu. Yes, imam ga. Fuck ovo. Ja znam da ovo glupo izgleda, ali ovo je komplicirano. Okej. Ovo je teže nego što izgleda. Fucking. Ti samo gledaš. Kako je zadivio u ovom trenutku. Ja navijam, mentalna podrška. Skoro. Okej. Ja sam 100% svjestan koliko ovo glupo izgleda. Ali mogu Jokera! Fucking, kako da ovo riješiti? Ajde, možeš ti to. Jako je teško. Od problema do problema, kako bi se reklo. Dobro sam. Ajde. Mali problemi. Ništa što se ne može riješiti. Okej. Inače, to se tak ne radi. Šuti! Iz nekog razloga ne vjerujem da ovo kako bi se ovo trebalo raditi. Znaš šta, fuck ovo, neće ovo raditi. Budemo preskočili kraj. Popala sam tu štangu. Ne. Iskreno, čak me zanima još ovaj VR, nikad nisam bio na VR izgleda. Ok, sad ne izgleda dobro, lik stoji ništa ne radi, ali malo prije izgleda dobro. To su najteža verzija, znači napadate za sve 4 strane. Ok, šta je najlakša verzija? Ja volim lakše verzije. Ovo, pošto se sportak imaš sam, ovo, ovdje treba neki Minecraft, Fortnite, neki ono... Da rekao sam lakše
lakšu verziju, ovo izgleda malo prelagan, možda nešto teško. Ovo je ko Peppa Pig, vjerojatno nešto. Oh my fucking... Alo? Ja ću tako pogubiti ovdje. Opa, ovo imam dobru pušku. Na pačke ju držiš. Meni je samo žao što ti ne vidiš ono što ja vidim. Sad ja mogu ovdje kretati. Alo? Okej, tu je zid. Ovo je jedan zid, što znači da su negdje još ostala 3 zida, jer to tako prostorije funkcioniraju, pa da. Dobro. Doći po sliku. Ode mi koljeno. Nemoj strgat, nije tvoje. Ne, dobro, ovako VR funkcionira. Runda 2. Ček malo, kriva puška. Ne vidim pušku. Ovo je komplicirano. Gađam svoje gađam. Idića, previše zombija. Neću. Jedan ti je lijevo. A ne, to sam ja! Ej, si vidi avion, tamo je avion! Ko je sad onaj motherfucker? Zašto tamo veliki robot je? Sad dešava sa puškom, zašto mi puška ide ča? Vi su mrtvi, napravio sam posao, mogu doma sada. Lik mi stavio dinosaura! Presto rad. Ja sam oprezan. Dinosaur! Čekaj, ubijam ga. Aha, dinosauri! Šta radite vas dvoje? Radite nešto, vi tu sjedite i ništa ne radite. Gađaj! 9 dinosaura je na meni! Ko je to bio? Daj, ne moš me zezat! I sve je sivo. Mora da sam umro. Baš sam umro, onako užasno sam. Ubio sam možda 6 od njih 50 koji su dali. Daj, kvragu! Idi ča! Ti dinosaure, aj mrš! Šta ti meni grižeš, rik? A šta je, ćeš i ti ja? Šta je sad? Zašto vas je toliko puno? Kvragu, 1 po 1. Uzmite se listić i stanite u red. Ovo je zid. Može malo tišine ovdje, gledam pa razbijeni grad, gledam grad. Nebo su dobro napravili, to je što se meni sviđa. Nebo je stvarno dobro. Šta si ti rekao, budi tiho. Stvarno nije bilo cool kad je onaj T-Rex izletio meni u facu, jer doslovno posložio se sa zidom, postao sam jedan zid. Imali smo još jednu briljantnu ideju zapravo da idemo na laser tag. Ovo sve oko mene, ove sve stvari, ove prsluci i puške neke čudne, to je laser tag. Ako nikad niste igrali laser tag, to je igranje rata u mraku. I jedini problem koji trenutačno imam, gdje je GoPro? Ne mogu furat kameru unutra zbog toga što moram imati prsluk i moram pucat i moram njega ispucat i mislim izlaserirat. Je to riječ? Jedini način da snimim naše pucanje zajedničko toga je da furam GoPro. Dobio sam informaciju da igra traje 10 minuta, što ako pitate mene je više nego dovoljno da se netko od nas dvoje osramoti. Ovo je naša oprema koju koristimo unutra, kao što vidite, plavo, crveno, crveno, plavo, ne plavo, zeznu sam. Za osvajanje dodatnih bodova gađaj mete? Kako je mete? Nema penjanja i nema puzanja. To su moji najbolji pokreti, sve su mi uzeli. Ono što mi sad palo na pamet, nas je samo dvoje. Mi ćemo više manje se gubiti unutra. Ne, vidjet ćemo mrak, gledat ćemo mrak. Ovo je ugodno. Osjeća se ko da idem ronit. Ovo mi stoji bolje nego što sam planirao. Okej. Jesi ti? Kamera, vidimo se, moram sa GoPro-om. Budem ga pobijedio, fuck to. Okej, ide puc. Si ti njega slušao uopće? Ja sam se zezao s GoPro-om, dugo nisam snimao s ovim i kada igra počinje, šta je priča ono, koje su pravila? O moj bože, ja ne znam pravila. Znači imaš ovo je jako plavo, idemo šta. Izgleda kao da sam pobjedio, da li sam pobjedio? Osjećaš se kao da sam pobjedio? Majstori su nam gore, pozdrav za šta god ovo je, pozdrav za vlog! Hello! Ste probali VR? Ste bili na VR-u? Je dobro? Hvala na gostoljubivosti, zahvale Čiku, bio je super, pokazao nam je VR, zabavili smo se. Ja se zabavio, on se uglavnom gubio u tome i zapravo to je najbolja stvar koju sam probao. Korone. Hvala puno, vidimo se, čao. Hvala svima na gledanju, hvala svima što ste bili uz mene na trampolinima, u dobru i u zlu i thank you Filip na pomoći. A ako ga ne pratite, ostavit ću njegov Instagram dolje i kanal, ima kanal, radi isto gaming sadržaja kao i ja. Hvala ti, bez tebe ovaj vlog ne bi bio moguć, stoga hvala svima, vidimo se u sljedećem videu, uživajte.